Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mabalinan. Anya jay ko na mabalinan, Grace, anak ko. Mabalin konti agpariband, nanang. No kasta, planom kayap ti agpariban. Wala, idi pa'y aplanok nga ipaunat ti buok ko, ngam itala ang anak ka urnunga. Ay, enton madamdama, magbabawyam to dayta. Apay kuma, kat idi pa'y akayat ko ti agpariband, nanang. No apay nga may namasapul nga agpariban ka pa'y. Kasano mo ngamin, kulot ti buok ko, kulot mo ngamin ti buok yo kinitatang. Kayso nga ron matinatawid tayo. Sa anak akong tinto iti kastoy. Uray ipaunat mo dayta. Rumato mo lang ti kulot na no matidog. At least, napadasak mo ti kunada ariband, nanang. Mare! Mare Naume! Yuhu! Adaak Mare! Nay, si kamot kayam na ita, Grace. Naimbagnal daw mau. Kastama kada kayo tata. Ada ka din ni Mare Naume. Awan ni Naomi diti balay. Nagpasentraw itay agsapa. Ang mga no ada kliyente na ijay tata. Isuma ti kunana. Kunak tupay. No kayat mau, mabalin mait nga urayam diti balay. Iso na laeng nasantay nga amaw na niya nga oras ti panagawid na. Agsubli aktulatan tata. Itix ko pa nga umuna ti gayam ko. Tapno saan mo't asayang ti oras ko nga agururay. Wala, may mayat manan. Agpakadaak nga ruden tata. Agsubli akto no anya ti ibaga ni Mari Naume. Maray, andyan pa nagkunamay ti buok mo ita. Ay na, magusto aklaunay ti unat a buok ko, Mare. Mabalinan dayta? Wen, Mare, mabalinan. Agyaman aklaunay Talaga analaing ka no maipapan iti kakastoy abanag. Wen tay sumot ti trabaho. At to'y tibayad ko, Mare. Keep the change. Ay nawaw! Sayang mo ti suplim no di mo alaan, Maray. Keep the change ko na lang aruden. Ay, Awat mo, igatang mo iti merienda, Mare. agyaman nak, Maray. Awan anyaman na. Ay, wen gayam, Maray. San mabalin nga ag-beach wenno ag-swimming ka Tani, nariban ti buhok mo. Ay, kasjay. Wen, Maray. Delikado si ka. Sa dino tinagapwam, nanang. Ay, iti ayan ni Antay Sumya. Anyat inarambid mo iti ayan ni Auntie Sonia. Napagsaritaan mi man ti maipapaniti yun tayaw. Reunion. Wan, tapno makapagjabing tayo nga kakabagian Ay nawaw, kayat ko day tananang. Wan, agawid ka na dagti kabagian tayo ngagnanaod ijay abroad. Di mayat no kasta nanang. Adu tayo. Sa dino kanungay ti pagsasabatan tayo. Day tatijak pa'y sigurado. Mauray latan niya ti ibagada. Awan mo't ingredients ti pansit kan makaroni na umibakag. Ay kung ag-purchase akto alakay. Kaano nga ron? Ay nawaw, makauray ka di. Busy akpay laang. Amumot nga ado ti kliyente. Narigat tag-purchase no dandani ti New Year, ta sigurado nga ado ti tao. Ay, dayjay laang No ngay nga ta siyak ti ag-purchase, bakag? Saan ang lakay? Siya kong, di mo man amon ti gatangam ijay no sikat ibaon ko.
Ilistam ngamin Ay, uray ilista. Sigurado nga dantuman kurang ay. Nalipatam ka di tinapasama, kiti napalabas atawan. Nana Betty, ay nawaw. Sika mo gayam na umay. Makapakitod ka mo. Ag-purchase kayo mo't nana? Wan, adalaga tangag na kaw. Ay kat ijay kayong tuna, balay nga agbaro atawan nana. Ay, pasensya kan. Gamada mo reunion may nga kakabagyan. Ijay kami mula nga agbaro atawan. Ni Mary Grace nga eh. Sumurot mo't lang kada kayo nana? Ay, wan. Imunakit din naglugan Ay, kasta gayam. Ay, kat Happy New Year lataan, Nana Betty. Ay, wan. Happy New Year, man. Nakaw. Alala, agpila akaw tanay. At itong manon tipila. Amang ang kiidino, panawan dak ti pagluganan, may. Nalpasan nanang, naaramid kumula ang ti ipapaaramid yaw. Agyaman naklaunay, Grace. Sumurot akon kada kasinsin mina, aglangoy kami kanaw. Ay, nanay, kitain nyo, Di kay madanagan, tanalaing nga aglangoy dagiti kasinsin ko nanang. Ay, sakit adaw, ti malmalmus ita. Ay nawaw, awan pagdanagan niyo nanang, kabailan mi ti bagimay. Mabalin mo nga, may nga iti swimming pool latan ti paglaguyan no kwa. Beach nga ron mati kayat mi nanang. Malala, mapan kayaw, no kaya ayaw ang agan anad kayaw, tadelikadaw. Wan, ammo mi day tananang, saan ang masapol nga ipalagip yaw? Una yun day ti abuok. Ay, nawaw, nanano tabuok mo, Grace? Nadadahil sabon tayo. Kitaan nyo man nanang, kasla na puuran matan. Nanana, anya tinaramit buhaya. Abang ano impaplansyam mo data. Saan mo nanang? Nadada, awanan. Nadadaalan, taim paunat mo abuk mo. Amangan kunak no piki ti agas nga inusar ni Mari na umay. Kamaya mo tibuyan ay hindi ka umay tayaw. Amangan nulit reaksyon lang ti buok ko nanang. Ni Naomi at ikasaritam na ka. Isaw, ti makam mo dita. Talaga kasaritak nanang. Jak kayat ang madadaal ti buok ko. Di mo ka din nakita ti agas nga inusar na iti buhok mo. Saan nanang? Jak nasiputan no anya abranti inaramat na. Ay, day talang agpaisaw. Agam madumat ti kliyente na. Sila imposible mo't nagarabat iti pikay nga agas. Di pa'y ka mapirdi mat kadagiti customer na. Adupay mo ti makantatang. Adda cake kan macaroni ijay. Nagsuga kao, nanak kao. Ay nawaw, mangan kayo kit day, tapno maibus day jay, niwanan. Ilton madamdamamanin Narigat no masubraan ti kanan. Ay, adaw mau awag. Sino mo't na ita? Na, ni Mary Grace mat. Na imabitlang kasong batak tatang, ang mga napatagmat ti ibagana. Hello, Mare! Happy New Year, Mare! Apay akastoy Mari? Tian niya, Mare! Nagadaol mo ti buok ko. Kita ang tiinsin ko a picture iti messenger mo. Nay! Apay nga, Mare! Pikin samot ti agas nga inusar mo iti buok ko. Ay nawaw! San napiki day, Jay, Mare? Kitno iso, ti kamayatan na brand? Apay nga ron akastoy ti napasamak iti buok ko ngay. Ala! San mo ta kasta asigo da? No ti agas ti ayan ti parikot, Mare. O di kasta kumati napasamak, edi nagpareban ka angam san mat. Late reaction lang ti buok ko. Iso nga itala ang matamadlaw ko. Ay, Mare, no kayat mo, umay ka dito'y balay, takitain ta. Talaga nga umayak Mari. Urayom laang ang makaawit kami. Bye! Ay, okay. Urayan ka, Mare.
Kita man tinapasama kiti buok na. Daytan ni tatang kitaan nyo. Ay nawaw, kaslan na puuran Mike. Ay, san mo't akas ta idi kahit amangan kat no nagbits dagitoy tatang. Kita maray. Kita tinapasamak iti buok ko. Ay nawaw, apay nga yakas tamat dun maray. Jakman amukang ka. Pekin samat ti agas nga inusar mo. Late reaction lang ti buok ko. Late reaction mo't nga ibagbagam mare. Kabala ka panagnakan asan apeke ti agas nga inusar ko iti buok mo mare. Apay nga rod akas to'y tinapasamak iti buok ko. Mare, adda klientek ita. No kayat mo, agsubli ka inton Lunes, tapag saritaan ta ti maipapan iti buok mo. Ay nawaw. Apay nga inton Lunis pailaan. Adda nga rod naka-schedule a customer ko ita mare. Amangan mo't nga min no, nagbits kayo so kasta tinapasama kiti buok mo. Ay sana. Ay no kasta nga rod, agsubli ka inton Lunes, tapno nawayata nga agsarita mare. Nasabat ko ni Mary Grace di tadalan itay, bakit? Kat anyat imbaganakan ka nga eh. Awan mat kat di, ngam nakitak ti buok na. Kaslan na puuran si ka. Ay, natapag ang nagbits day jay. Isokas di tinapasama kiti buok na. Ay nawaw, hindi mo binili na ya. Katimbagak mo't asa na mabalin nga agbits, ta delikado. Matlagayam. Una, ngamnoy naramid na lata. Ay, anya ngay nga rod. Talaga ang madadaol ti buok na Sa ita, siyak ti umay napapaan. Ay na, mapanagnakaklaang ang nagbits day jay babae Relax ka nila, ang bakit? Alawanan. Agrubuatak mo tan. Taadamot klientek ita. Makaamo kayo mo tan amangan, wan. Kahit niya ngay timpaganin na umigan ka. Awampay nga rod nanang. Ay nawaw. Kunak man mo iti yan dati nagapwam. Won, ngam saan kami nakapagsarita na sayaat. Na. Apay ngay. Won ata adda ka nga rod kliyente na nanang. Ay kabisi nga rod ano kasta. Urayak pa'y ti Lunes. Makapaasar day a babae. Manusam latan anak ko. Anya ngay nga raw. Kada mo naka-schedule gayam nga ramidin na. Mabit man laang, Nana Betty. Ay, ada ka di masapul mo, na may balasang kau. Adala kayat ko ang maamuan, Nana. Anyat kayat mo ang maamuan. Kwa nga min, Nana, agrek-reklamo ni Mary Grace kanyak. Nadadaal ka no tibuk na. Kayat ko lang maamuan no, nagbits kayo, idi. Idi, baro atawan, Nana. Ay, Juan! Nagbits kami. Ta si dagmat iti bits ti ayan dagiti kasinsin na. Na, kunak tupay kat. Apay kaday. Anya ti koneksyon ti panakadadaal ti buok na itay nakaw. Nana, bawal ngamin ti agbits no nariban ti buok na. Aya! Wala na. Isu ti maysa apakadadailan ti buok. Biniling kumot ni Mary Grace. Ingam no apay mo na nagbits pay laang, Nana. Kaya ko na bait ngagsarita kayo kanubot ita. O Nana, isutin bagak. Agsubli ita a Lunes, ta kita agtibok na. Ang kas na kunayo itay, kat nagbits kayo mat. Kaya ta sa wanday ta, basol na. No apay akas di tinapasama kitibok na. Anyat plano iti buok ko, Mare. Mare, agpudno ka man kanyak. Nagbits kayo anya. Ni, sana? Ay nawaw, saan tayon nga ubing, Mare? Late reaction la ang ti buok ko, iso akastoy. Itala ang anakitak. Naibaga ni Nana Betty ang nagbits kayo kano, idibaro atawan. Kaya ta sa wanday ta, basol mo no apay nadadaol ta buok mo, Mare. Ay kwa, Mare. Iso akas ta tinapasamak iti buok mo. Tanatangkan ti ulom. Angam no makapagsao ka. Kasla basol ko, Mare. Kastoy na nga rodan, Mare. Awan ti aramidam. Awanan na, tabasol mo mat. No kayat mo?
sa bali man na nabayad. Anya, rupat kwarta ka mo. Umuna iti amin, basol mo no apay akasta tinapasamak iti buok mo, mare. Maikatwa, saan alibre ti agas nga usarek para iti natadael a buok mo? Ipus ka, mare. Saan anasaya ti kastangar aramidom? Basol ko pa'y ita, mare? Siya akong ti madanagan para kin ka, anak tao. Ay nawaw, anya launay ti pagdanagan nyo, tatang. Kasanon no ipos na ka na dya, Grace. Ay, adakin kwa na day tatang. Di ka mabutang? Anya ko matpagbut ngay tatang. Katawan mo't dakas ngay naramid ko kenkwana. Basol na, no apayakas jeti na pasama kitibuk na. Tangken ulo mo't ngamin. Imbagak lang arudan, inaramid na pailaan. Basol mo mo lang, no apayakas jeti na pasama kitibuk mo. Naa. Imbaga magayam ni Naumay, sana mabalay ngag swimming ka. Inarawin mo pa ilang, may. Saan asyak ti kalkalabanan na? Tatalaga nga ipus ko na eh. Saan na mabuting dayjay? Nga may, amuna nga wambasol na. No ipus ko, sigurado ang maapiktaran ti negosyo na. Ay. Di kag dardarasuraos. Tamangan kit day no sika, ti mapabay na nanakaw. Dayta ti imposible ang mapasamak nanang. Ay napaw, kasaritam ki day ti gayam mau, tapno matulungan na ka. Kita man tabuok mo nay. Singiran nak nga rod man nanang. Kay kay natural. Nagbayad ka manahin. Tasa bali at treatment data ako nada. Anya ti expectara, libre? Kabasol mo man, no apaya na dadaal tabuok mo. Kumusta mo't nga tatibuok ni Grace? Diyak ang mula kay. Ay nawaw, saan kaya nagsarsarita? Sipod pinagsasawan na. Saanan lakay. Ada ka di solusyon ti parikot na? Bakit? Ada ang kasano nga ron. Katsyak mo ti pabasulan na. Uray amuna nga adamot nagkurangan na. Ipilit na a late reaction ka no ti buok na. Late reaction mo't nga bagbagana? Ay, dahil tangarot ka. Di na amot taltalang gwatangan na. Nga tulungan talata bakit? Kaasi mo't. Ikak iti discount. Ngam iso ati umay dito eh. Iso ti makisarita. Ta iso ti kasapulan iti tulong ko. Naimbag abigat mo, Mari Naumay. Anya ti masapol mo, mare? Tulungan na ko maiti parikot ko, Mare. Tibuok ko, Mare. Ne? Kunaklakit din no. Nagpasalon ka? Saan pa'y nga road? Awam mo oras kong agbiyahe. Si kalaangan ti amok ang makatulong kanyak. Ay, mare, naimbaglaangan tawan kliyente kita. Mayat nga road ti timing ko, Mare. Si kantumot ngamin, mare. Agar aramid ka iti pagparikutan. Jak ekspektaran akas to iti mapasamak iti buok ko, Mare. Ay, mare, inton sumaruno ngamin. Dumngeg, kan agtungpal ka ano, adda maibagaken ka. Di ka agpakalaeng, tane, kitam. Sikamat lang ti agparikot iti udi na. Ay, nawaw! No adda nagkurangam, aklunam. Di mo ipabasol iti sabali a tao, no ammom abasol mo man. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo, to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya nga'y nanang, ada impaw it ni Manang Kuray. Ay, awan pa'y lanay anak ko. Ay, nawaw! Apay nga'y! Diyak man na mo. Awan mo text na kanya. Awagan nyo man, Kidi. Ibagayo ang naibusin ti bagasyo kinitatang. Mga no awan pa'y kwarta na dayjay. Dagijay pa'y ti maawanan iti kwarta. Ada negosyo da nga agasawa iti syudad, nanang. Ah? Nagkapoy kay magayam. Ay, nakababain mo nga minti agdawat kadakwada anak ko. Ang mga noan niya pa'y ti panunutin jay asawa di kapsat mo. Iti anya aga po. Kas naganak, karbangan nyo ti agdawat iti tulong kan Manang Kuray. Saan ang mabalin alapdan ni Joseph dayta. Awagan nyo ni Manang itama laang, takasapulak mo't ti kwarta, nanang. Hello, Nanang. Ay, kumusta kayo dita syudad, Cory anak ko? Nasaya at matlatta, Nanang. Da kayo ngay? Ay, nasaya at kami mulaeng. Ay, gayam. Inawagan ka, ta dandanin maibus ti bagas may, nakong. Saludsudek ko mano, kaano ang makapauit ka, anak ko? Inton katapusan pa'y ang makapawitak, Nanang. Ay, kasta ka day. No awan isa ang yo, ipadas yo ti umutang dita store. Ibagayo, abayadan yun to, inton katapusan. Ay, wine, kastalatan ti aramidin may. Ay, agyaman akunay, anak ko. Awan anyaman na, Nanang. Agan-anad kayo akanayon ditawan. Di yu liwayan ti mangan, tanarigat ti agsakit. Ninanang samat di mawag bakit? Isungag pa'y sulakay. Anya timbaganakin ka? Ada ka di parikot da? Awan, sinalodsod na laang no kaano ang makapawitak, tadandani kanon maibus ti bagasda. Ay nawaw, awaran isa ang da. At dapay matkit day, binilin ko mat nga umutang dapay laang nukwa. Unang ada nga tamayat nga agpautang kadakwada ijay. Ay kat adamot siguro alakay. Saan matkit di ang managutang dananang kantatang. Umutang dalaang no talaga akasapulan. Nasaya at mat nga ron no kasta. Tapno saan nga isupay a pampanunutam. Una, Ngala, mangan tayo nga rodan bakit? sige lakay, taagida sarakon. Ayabang matan dagiti ubben. Iluto yu daytoy, tatang. Ay nawaw, karni mat ti baboy na italanay. Kaisumag, tatang. Nangalaam iti karnay. Inutang ko dita store. Impalistak pay laang tinagan ni nanang. Anya? Mabayadan to no ada ipawit ni Manang Kuray. Ay unay kan. Awan lang nga rodan tinamnamahan tayo apagbayad. Imutang kapailang mag. Kada mo ipawpawit ni Manang Kuray a kwarta kada kayo. Unangam saan mat anasaya at nga iyutang mau. No apay nga may nadi mo kaya tagtrabaho. Hay na, awanan ti ado asa utatang. Narigat ti pagdaldalanan iti kas kanyak a single mom. Iso adinak isuro taamok ti aramida. Naggapuan ti karnit baboy, lani anak ko. Inutang ko dita store, nanang. Ay nawaw, apay gay mutang kapailaang. Ni nanang mo't, makapaumang nga tatinatang akanayon. Sapay nagngina ti karnay anak ko. Naganyo ti impalistak iji store. Bayadan yun to no ada ipawit ni Manang Kuray kada kayo. Ay, di kalata ko man imut utang anak ko. Mangan kay ki di nanang. Saan adakas ti umutang, tinapatag kat mabayadan. Nakababain nga raw. Awan ti nakababain dita, takas na kunakon, bayadan tayo mo't. Saan tayo mo nga itarayan? Naurnong samot manan ti utang tayo ni ta istor Maria bakit? Ay, jak ab mo lakay. Ay nawaw,
Apay adi mo amaw, di ka nagsaludsod aya. Mabainak nga agpakita, tawan pa'y pagbayad ko. Ang mga no di mo amaw kat inyot utang gaya man nila ni tinagan mao. San mo siguro lakay? Di tay amaw titaray ti kapanunutan na dya tao. Ibagaman kinay tagtrabaho mo tayo. Ha? Di na mo nga rin kaya ti ag-apply. Ay nawaw, kasanungay ti anak na no saan ngagtrabaho. Asinaw tinamnamaan na amang biyag iti anak na, kat awan mo't bibiyang jay ama ti anak na. Bayap, ipadas kung tumanin na kasarita. Ay na Maria, sana nga po ta paboritom nga anak na di alanay, kat baybay amutin nga aramidin na ti kay kayat na. Saan nga ubing na jay? Why, nagam single ma'am nga rod mo da jay lakay. No single ma'am, sana nga trabaho. Di na irason ti kina single ma'am na ah. Adaw ti amok a single ma'am, ngam naggagad naman. Isulaang man ti kasta. Hello, Cory anak ko. Hello, Nanang. Adain pauit ko a kwarta para kada kayo. Alaan yun ton. Sino nga itinangipaw itam? Ni Tata Isko, Nanang. Ay, sige. Urayin may, no adda idagas na dito'y balay na ko. Wan, ni Tatang ngay gayam, Nanang. Adda ka di dita? Apay ni tatang mo. Ay kat kayat kumot a makasarita, Nanang. Ay, awan. Awan ni tatang mo dito'y balay. Adda na panan na. Ay kasta aya? Umawag kan tulaang gano saan ka abisi, anak ko. Sige nga rod, Nanang. Agpakada akon. Alawan, katagyaman kami iti kwarta nga inpawit mo 35, 40, 50. Anya ti bilbilangan nyo, nana. 55. Ay nawaw. Kas makita mo, kwarta, tibilbilagay. Amangan kunak no ada sobra dita, nanang. Sobra! Amangan no ada sobra iti kwarta nga impaw it ni manang kada kayo. Ay, dapay, mate. Apay ko ba? Ibingayan nakmamot, nanang. Anya? Tapno adamat ay igatang ko iti masapsapul mi iti anak ko. Manuaya ti kasapulam. Depende kada kayo ano mano ti itadyo. Ibagam kit din numano. Numano ti kabaalan nyo, di isulatan ti itadyo, nanang. Umanayin day ta. Ay na, agyaman aklaunay, nanang. Iso akay kayat kayo, tanalaka kayo akasarsarita. Nakaturugan jay anak maulanay. Nakaturugan, tatang. Inlukat mo ko matitawa ti silindyaw. Ay nawaw, automatic day tatang. Ay, abaw nagpara ti panawin na. Wan nga rod, nanang. Mayat ko man no ada soft drinks. Amangan ko nak no ada pay nabati akwar tayo dita. Taigatang ko iti inuman tayo. Oray sana. Uminom kay lartay ti daluman. Ni tatang mo't, sa balimat ati imas ti soft drinks. Di yung ibaga nga umutang kayo man di testuran. Nega mabalin mo't lakay. Na, hustaon ti utang. Nonya tiyada, isaw ti anusan. No diyo kayat ti soft drinks, para kada kamila ang kananang ti utangag. Oo na yan na yung anak mo, Maria. Ay nawaw, asinaw ti dakdakamatang lakay. Dayjalani Anda mana ni tayan na iti kumari na amarites. Bay am tagin joy mo. Ay, mais stress siguro manin. Sana nga po ta single ma'am na jalani kat kanunungang matan ti aramid na. Imbes nga trabaho kit di kuma. Ay, saan mo talakay? Apay, asino tinang ibaga akan kanunungak ti aramid na. Anya saan? Kat namadlaw akong konsintimat. Iso asadot nga trabaho takas-taka kinkwana. Lakay, isakit kulaang mo't ajay anak ta.
Isu apag nga asim, tadi mo ikanday ta itidakas aka ipapanad. Awanay, karkaro asumadot na dyan lukas talaang. Aw-awiram ti anak na. Kat isaw, anda ijay ang makikakaro ba? Ay nawaw, manu atawanan nga istambay na dyan alanay. Ada impawit ni Manang, Nanang. Hindi pa'y kalman aday tatisang kadamag mo man. Wan ata ka sa pulak manan ti kwarta. Urayon tayo anak ko no aday pawit na. Awagan nyo kit di Nanang. Ipalagipiyo ta amangan kunak no nalipatan na meten ti responsibilidad na kada kayo. Awa mo nga rudlod ka. Mabiit laang ta ipalud ko ti number yaw. Ah, At dapay magkidi na bati a 50 pesos dito eh. Anyat ko na yun, Nanang. Naibus manan ti abastuyo ka ni tatang. ay, wine anak ko. Ay nawaw, naibus adagos ti impawit ko a kwarta. Awan, anak ko. Ay sus, nagpartak matan a naibos. Kaano lang iti nagpawitak. Kasta talaga. Ano mo nga menti paggasgastusan mi dito. Hay, awan pa'y maipawit ko a kwarta ita, Nanang. Ha? Anusan nyo ti aguray? Mang tedak to no addamanan. Adumat ngamin ti paggastusan mi nga agasawa ditoy. Sakit nakapsut mo ti negosyo mi ita. Makadlawak man kadananang kantatang lakay. Apay mo't bakit? Wen ta naibus ka numan ng ti kwarta nga impawit ko kadakwada. Anya? Ang mga mo't no da sa balya paggasgastusan da ijay. Dayta ti jak am mo lakay. Saan damot akas jay ididamo kat? O di sarong karam ida bakit? Kaano aya anawaya ka? Resdek inton Sabado. No kasta nga rod, agawidak inton Sabado. Si kapay laang ti makaammo kadagiti ubing. Di mo matimpak pakam mong agawid sa gayam ita kuri anak ka. Dagiti apok ngay. Jak na itugo, ta agawidak matlang adagos tatang. Kastaya. Anya jay bagbagada kanyak tatang? Anya ti bagbagadakin ka. Sing-singiran dakmat di ta store itay. Ah, Atidug ka no ti listaan ti utang yo. Apay akas jay tatang, mangipaw-paw itak mat iti kwarta kada kayo. Apay ngay nga imutang kayo pay laeng. kinapudno na. Ti kabsat mo ti may sa ama kagapaw. Agpada na ka nanang yaw. Anya? Amo na lang arudan nga awan pangalaan iti pagbayad. Alisto na pala nga umutang. Apay nga rod, asaan abayadan nila ni no utang na matgayam ti dadduma? Kasano ko maama kabayad, kat di namot kayat tiyag trabaho. Kan paborito nga min ni nanang yaw. Iso adi na maungtan. Ay nawaw, amo namat a single mom. Apay nga agsadot-sadot pay laeng. Ay, kunaklagit din nyo asino ti bisita me. Si kamo gayam kuray anak ko. One, nagawidak taado tinapatag apagsaritaan tayo, Nanang. Ha? Nanang! Anya nga ay, ada impawit ni Manang Kuray. Anya kumaitakin ka no adda impawit ko? Nay, ada ka magaya Manang. Mayat tabuok mo ah. Nakulayan, kandi cutic spy dagiti kukom. Nga manyat ar-aramidam? Manang, Apay adi ka agtrabaho kat addamat dananang kantatang amangaw awer iti anak mo? ay kwa ngamin Manang. Amom langarudan a single mom ka? Sadot ka pay laang. Awan mo ngamin pagtrabahuan Manang. Nagadu dita no disidido ka nga agbiro. Nalaing ka amang yutang itinagan ni Nanang dita store. Ngam di mo matngarot ammo abayadan. Ay kwa, kastoy ngamin Manang. Di kan agpalawag. Ti maibagaklaan kat makaammo kay mat amang bayad iti utang yo. Isumat lagayam anala ka ama ibus ti kwarta dananang taadda kamat gayam ditoy. Agpakada ako, Nanang. Ay, agan-anad ka, anak ko. Jay utang yo di yu liplipatan abayadan. Ay, uway nakaw. Pagtrabahon nyo ngamin, ti paborito yung anak, tapno saan lang at ti mangururay iti pauit ko, ti obraan na.
Ko Di na pagbalinan arason ti kina single mom na tapno saan nga agtrabaho. At dakay nga rod ang mga awir iti anak na. Uy, nakaw, di ka madanagan. Bagbagaak ni ading mo. Siguraduan nyo laang, di yu pagbalinan nga spoil day taalani taadamot tan anak na. Agtrabaho aggagat tapno ada igatang na iti masapsapul na. Saan kat aday ta umut-utang ti amuna. Wan gayam, adda yun urnungan may kanila kay ko. Iso adi yun namnamaan nga adda maipawit ko. No addaman kat groceries kan bagas laangan. Anya ngay ita. Nadoktalan ni Kura iti kalukwan nyo nga gina. Nila ni mo ti alisto nga imut utang ijay. Ay nawaw. Wan ata di mo mat ngamin mabagbagaan jay paboritom nga anak. Ay, kasano pa yun italakay. Pagtrabahom di paboritom nga anak Langro na pa ikat adda anak na amasapol abiyagan na. Bay apta, baga akto nga ron nga agaplay mutay. Kasanaw, no di na kayat. Ay ko, pilitok Kapilitan nga agtrabaho, tawan lamutan da iti anak na. Kumusta tilakad mo ba kay? Maasarak kadananang. Ay nawaw, apay mo. Mas daawak no apay an nalaka ang maibus ti kwarta nga ipawpawit ko. Tagayam, adda ja single mom akabsat ko ijay. Anya? Ti jakpay kayat, awan ti trabaho nila ni. Iso aday jay, ati dog ti listaan ti utang na ijay store. Paborito nga min ni nanang day ja alanikat. Kurt, anya nga rodan ti plano mita? Awanin saan akong amang ipawit iti kwarta. Agtrabaho mo't anila ni. Saan aga puta single mom katong palbiyagan at tulungak. Saan adakas ti tumulong. Ngamno sadot ti matulungan. Ay na, agbabawi ta amang tulong kadakwada. Ay, lanay, huston ti pasyar. Ninanang mat. Makitangdan ka kidi. Tapno adda maibayad iti utang tayo. Apay nga men, adiyo impabayad kinimanang kure. Ada kwarta na dayjay. Ay nawaw, kita makas taunay ti unget na idinagaway. Makapaasar mat. Agtrabaho ka, ta siya kon ti makaamaw iti anak mo. Alawanan, agaplaya kun. Kasta saanin ang mabalain nga agururay tayo laang. Tano awan maipaw itlimanang mo, ay awanan na. Talaga, ngagbisin tayo. Ay, nawaw! Kas naganak, agbalin ka apatas iti amin nga oras. Kang runaan iti amin, isurum iti nasaya at dagiti anak mo. Iti kasta, nasaya at tumet ti pagtungpalanda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.